ibu sama ayah tuh nyuruh ke warung lagi, mana panas-panas gini, lemes lagi puasa. Padian, ayo bulan puasa mah orang teh ngomong teh ulah tarik-tarik teuing. Ngah hemat tenaga orang teh jauh kan maghrib teh. Oh bener ya, kenteng-kenteng teuing teh. Nyaman tenaga urang. Keur maisukan teh urang meroborongan le. Padian, padian lah lulus henteu. Sarua lulus jel. Aing mangan untuk kuat teh nahan bau sungut sia jel. Lah padian teu bau teu naon di Ambon be. Ha. Lah padian ka pingsan. Nya kitu sungut aing bau. Acakan ah. Ha. Alah. Aduh, ada Padian ya sama Bang Jeli. Mau pulang takut dimarahin sama ayah sama ibu. Ini pasti ngagetin lagi nih. Ya udahlah, bismillah aja. Aduh, mereka bangun lagi. Bisa bahaya nih. Jel. Sedekan deh. Tumben ya Bang Jeli sama Padian ngomongnya pelan. Biasanya mah kencang. Ini Bang Jeli, saya disuruh beli minuman sama ayah sama ibu saya ke warung. Iya buat nanti buka puasa. Jil. Pane ngomong naon was bete. Mane bau bugang atuh ge. Padian, bukan mulut saya yang bau bangke tuh, tapi mulut Padian terlalu dekat sama hidung. Ya udah Bang, Padian saya mau ke warung dulu. Jel. Si tadi si Tanjil meni lancang betnya. Aing ngaranan bau bugang. Doh, padian kita di tengaran ke kami sarua gitu. Ngaranan bau bugang. Padahal masuk kami teu bau tenan ya rasakeun. Ha. Oke anu kami ge rasakeun. Bro. Ha. Ha. Alah. Badai milarian kolak jang buka puasa. Aduh, panas. Aduh, masa dulu Aduh, panas gak kuat. Aduh, apa saya minum aja ya airnya, mumpung gak ada siapa-siapa. Udahlah, saya udah gak kuat, saya minum aja Lah, si Tanjil teh kenalnya sugan mah teu puasa. Ayo kanyahoan. Tanjil mata puasa. Isin atuh ku adinatina mah kelas 2 SD BG tos puasa. Ya, saya juga puasa teh. Cuma tadi tuh saya habis dari warung, gak kuat, panas. Jadi mau ngebatalin aja. Tanjilnya sajam deui pan kabuka teh. Ya udah, saya juga nggak jadi ngebatalinnya. Tanggunglah sejam lagi. Awas bae lah mangka tempo buka rek diwartoskeun ka apa sareng ka mamahna Tanjil. Mumpung Teh Tina udah pergi, mau minum Jet, wartoskeun yo. Enggak teh, bercanda. Aduh, ya udah 2 kali ketahuan. Ya jadi malu sendirilah. Udahlah, tahan aja sejam lagi. Wah, abang puasa salare bae.
gitu nah Teh Tina udah lulus euy. Oh, Teh Tina menilai lulus. Puasa ulah dijadikan alasan jang males-malesan. Urang kudu berlomba-lomba milarian pahala. Tuh bener Jeli sahur Teh Tina teh urang teh kudu berlomba-lomba neangan pahala. Nyangga saya nama kieu padian neangan pahala, kami nu neangan buhala. Ya, Ngajel, aing nuk neangan pahala heuh, dewek neangan buhala. Kela Jel, tapi pertanyaanna, pahala urang endi Jel? padian teh nyaho kami ge eta nama urang dindi namanya. An eta teh buhala jeung pahala teh geus cerai teh acan. Yang Jel, bisa keburu maghrib aing nuk neangan pahala. Oh, aing gedek neangan buhala. Oh, saya udah. Aduh, lulus. Awak. Aduh. Wah, bobot bugang. Alhamdulillah buka tenang rezeki euy. Nah om, kutap-katap. Hayang heuh. Iya hayang mah. Kami diuapan. Wah. Osrin. Bobot babatang, Rin. Om geus keur buka nakanahan aing mah. Bau babatang kieu nya. Misang sereng kieu euy. Om, Ugo kami tadi isuk datang ka peuting teh can buka, Rin. lah nya kitu kunaha? Om, Jadi iya Rin, nasi puasa teh lain burang puting. Pan isuk nanti kami tedek digawe lain Rin. Tah, jadi ambe isukan teh ambe teu puasa Rin. Puasana burang puting mah gitu. Hitung-hitung nabung Rin. Wah. iya om. Teu beunang nabung-nabungan, kudu umum jeung batur. Saur jam sakitu buka tehnya wayah magrib sarua jeung batur. Ulah sok nabung-nabungan om, henteu esah. Eta teh om. Itu memberan sarua teh asa nya berarti aing puasa burang puting teh teu hambur meureunnya Rin nya eta samanya. Oh nya geus Rin, ente eta na basa ti ko, mun geus teu kuat yang mun haus ya Rin. Punah Rin. Aduh. Lah, atuh ama dibeakeun. Aduh, Rin, ampura. Kalapasan. Ih, aing mah om geus mah dibeakeun. Masih hayang keneh. Om. Eta bukna pan minggu kamari macan panjang. Ana mah geus jabri kitu. Kunaha om? Oh, Rin, kamari mah memang pondok bukan telen. Tapi yang nama dipanjangkan Rin, ambe ngarah aya Sima Rin. Sima aing, Sima Maung aing, Maung Bandung. Jadi mau Persib teh Rin. Ayo Sima mah. La ilaha illallah. Wah. Nyao om, Persib Bandung ngamol pasti juara.
Ya geus nya nuhun heureun do. Aduh, untung bodo bejaan kumana. Lamun teu bejaan mah aing posi kalpasan seureun. Aduh. Oh yang geus nuhun nyarinya. Aing dek balik ulang dek istirahat teu reun. Aduh. Wah. Wah. Lah, nya om, pagawean di baheula tahan kitu banyak. Waduh, siririnnya abang budak kamari sorenya. Setang katipu kok aingnya ngona ada beras kalapa mah. Aduh, panasnya minta kamu. Jil, aing salut ka maneh Jil. Sanajan maneh anak kuliahan, jelema boga len, tapi daek kebangunan teh. Iya, saya mau kerja apa aja ayo Padian. Yang penting halal. Karena kalau ilmu mah kalau udah bisa gak berat dibawa. Jil, 2 jam kulit kurang daging, wayahna gawe deui. Ayo habis mandor ka dieu manten. Oh ya udah ayo Padian. Jil, ai dewek kebangunan make helm jeung garok jang naeun, salah kostum. Oh maaf Padian, saya baru kebangunan. Ya udah saya mau ke belakang dulu ganti baju. Oh Jung, ulila. Nah, ini udah bener belum Padian? Tah, eta mantep. Saya enak mulai gawe loh. Jil. Tah, ieu dewek ieu munjal kusik kok. Oh siap Padian. Dan ini mah harusnya pakai pedati biar cepet ngangkutnya. Oh Jil, dah pada atina teh oh jeung arkona teh. Teu pirang ieu mah harian lain borongan mah. Angkut Jil. Oh siap Padian. Oh. Waduh, si Tanjil lilo bangetnya. Sabalen-balen bae ge. Aduh Padian, rutenya lumayan jauh. Lumayan lah nambah pengalaman. Kamari mah buka teh meser kolak, aya nama bade meser sirup ah. Ini Padian di sini lagi. Resep Jil. Ah, Teh Tina, bade ka mana Teh Tina? Iya Padian, bade meser sirup kanggo buka puasa. Nyantosnya Padian, Katanjil. Oh, nyesok Teh Tina, mangga Yes, mangga. silakan Teh. Nyesok. Tok. Ini isi lagi Padian. Oke, siap. Udah Teh Tina beli sirupnya. Entos Katanjil Padian. Iya teh, sirupna. Tanjil Padian tina mas salut saka Tanjil sareng Padian teh. Emang mah kunaha Teh Tina? Iya, kenapa Teh? Ya meskipun uju puasa tapi tetep damel. Da emang ai jadi pamaget mah kedah kerja keras. Emang kenapa Teh laki-laki harus kerja keras? Karena harus ada yang dikasih cincin di jari manis, bukan hanya sekedar janji-janji manis. Yang berjanji lalu pergi, sayangku dengarkanku, kan ku pasang cincin ini di jari manismu.
tanda kesungguhan